Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Emi Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane. Uko wamenya umuhamagaro wawe. Mu buzima bwa buri munsi hari ikibazo gikomeye. Ni gute umuntu amenya umuhamagaro we? Mu rugendo turasesengura icyo umuhamagaro uvuze. Ibimenyetso bigaragaza ko uri mu nzira nyayo. Imbogamizi umuntu ahura nazo ndetse n'intambwe zafasha buri wese kumenya icyo yaremanywe gukora. Nibyo wabyumvishe neza. Jye mugiye kubana ndi Emmanuel Wihanganye from Zero to Hero. N'abatindi rero reka duhere ku muhamagaro. Ubundi mbere na mbere se umuhamagaro ni iki? Umuhamagaro si akazi gusa cyangwa inyungu z'igihe gito. Ni ijwi ry'umutima rikwereka impano zawe, rikahuza intego y'ubuzima bwawe n'icyo ugomba gutanga ku bandi. Nagutinda noneho dore ibimenyetso by'umuhamagaro. Umuntu amenya umuhamagaro we binyuze mu byishimo abona mu bikorwa runaka, impano ze zigaragara n'amagambo y'abandi bamubwira ko ari mu nzira nziza. Iyo ibintu bikomeza kukwereka inzira imwe ni ikimenyetso cy'umuhamagaro. Naho ibyo bidahagije, hari imbogamizi mu kumenya umuhamagaro. Urugendo rwo kumenya umuhamagaro si rworoshye. Hari igitutu cy'ababyeyi cyangwa inshuti, ibibazo by'ubukungu ndetse no kutagira ubuyobozi. Ibi byose bishobora gutuma umuntu atinya gukurikira ijwi ry'umutima we. Hejuru y'ibyo ndetse, ngizi intambwe zo kumenya umuhamagaro wawe. Kora ku mutima wawe, tekereza, andika, utibagirwa no gusenga. Gerageza ibintu bitandukanye kugira ngo wiyumvemo aho ufitanye isano. Shaka ubuyobozi bw'abarezi, ababyeyi n'abakuru. Umuhamagaro nyakuri ugaragaraho impano zawe zihurira n'icyo uha abandi. Umuhamagaro wawe nturi hanze yawe, uri imbere muri wowe. Iyo ufunze amaso, ijwi ry'umutima rikwereka inzira. Iyo nzira niyo iguha amahoro, icyerekezo n'intego y'ubuzima. Ndabashimiye mwese twabanye. Njye wabateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho ndi Emmanuel Wihanganye. Iyi ni Emi Media TV. Hasta la vista. Naho muri video zikurikira.